अहानबद मरुइबा पाउ महैरोई सिंगिदमा बीजेपी लेंगांगना चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विस हाइबा स्कीम हौदोक्तुना बजेट करोड़ 2 लाख मरफू हाप्तुना थमले हाइना सीएम खेमचान हाइख्रे अमदी वेटरन पॉलिटिशियन ओ जोइना एमएलए कराम श्याम की मथक्ता थाबा इलेक्शन पिटिशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने कखरे खुरमजरी ISTV बुमिरेंग ताबिरी बपुमना मपुतराम नोकचरी हौजुपाउ संदोना पिजरी Pm-Istv प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट अमा ओइरिबा क्रिएटिव सर्कल हौदोखिबा चही तरागमरी सुबह मपोकुमोन की थौरम पांगथोखरे ओल लैम्बुलेंड लेबा होटल इमोलेस पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान रिटायर्ड IAS RK निमाई रिटायर्ड IPS थांगजम प्रोजेन अमसुंग GP वुमेन्स कॉलेज की हाना की प्रिंसिपल लाल हरीना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थौरम की सरुक अमा ओइना MPSC न लौबा CSE इंग्लिश गनी कुनगनी थोइदा माई पाकलबा क्रिएटिव सर्कल की महिरोई तरागमरी अचंबा खुदोल अमदी मेमेंटो पीदुना पुकनिंग थौगतखी थौरंगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचाना कोविड न मरम ओइरगा लमदम मसीगी मियामना वानारिंगै चेरक्ता महिरोई सिंगिदमा क्रिएटिव सर्कल न लौखिबा थौदांग थागतनिंगाई ओइ हाइखी लमदम मसीगी महिरोई सिंगी येंगलगा बीजेपी लेंगांगना चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विस हाइबा स्कीम हौदोक्तुना बजेट ता करोड़ 2 लाख मरफू हाप्तुना थमले मसिना महिरोई चनीदा स्कॉलरशिप पीदुना लमदम मसीदा अफबा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स पुथोकपा ngamlagani haiki APSC की चैंपियन सी एग्जाम रिजल्ट आइडो का लाइक कवरगा उने अदुगी ममांगदे पोज तौदे उसूदे मरमदि मसी खितंग थाब येंगा चुमना तौसनो हाइदा सो खरिबा सातसिंग लोइनबा यामना क्लीन इमेज बस अफबा सातरा खरगी हाइबगी नवाइबा दसो कोइ द फौजे लोइना दि थंबिरमबदा ई सरकार की मियन खसन बियो यार प्लीज मियन खसन बियो तो कोई गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन ने देमवांगा लेरंबा सरकार बीजेपी की सरकार दोसो चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विस से थंदरा 5 करोड़ 2 का लाख मरफू होगी बजेट यावो होरे लोइना बसी कमी महिरोइसिंग हाइतारे सिगी जामामा पांथो कांदा आइदी सात्र चनी स्कूल की फुल स्कॉलरशिप फंगनी हाइना लाउथोपसु लेग्रा द गवर्नमेंट मसी इनिशिएटिव लो याउजरी दुमै सिंदोक सगे दुगा एनी सजेशन स्वाइदा द गवर्नमेंट जॉबी लगदी है फने की सजेशन आई लोग लगे अदो करेनी फंगजे लोर कान दसु अब उनरा पजरा वारी सामिनसी हर कान लेते नजरी तो नम हादसे वेटरन पॉलिटिशियन ओ जोइना एमएलए कराम श्याम की मथक्ता थाबा इलेक्शन पिटिशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न कखरे कराम श्याम न थाबा रिक्रिमिनेशन पिटिशन डिस्पोज तौखरे तरागनिथुई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन लंगथबाल AC दा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिरेप ओइकिबा वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना मिखल अदुदा लंबा ओइकिबा भारतीय जनता पार्टी की मिरेप कराम श्याम की मथक्ता मिखल अदुगा मरी लेनना रिटर्निंग ऑफिसर दा पिखतकिबा इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर दा नमथाक तवी हाइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा MLA कराम श्यामना मिखल माई पाकी बदू चनाहनबिगनु हाइदुना थारकपा इलेक्शन पिटिशन कोर्ट असना कखरे INC की कैंडिडेट ओ जोइना लंगथबाल AC की MLA कराम श्यामना महाकी नॉमिनेशन पेपर पिसिन की बदु एजुकेशन क्वालिफिकेशन याउना मियाम दा नमथाक तवी हाइदुना इंग्लिसंगनी कुनगनी की अप्रैल की थादा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा इलेक्शन पिटिशन फाइल तौरखी केस असिगी हियरिंग चथरकलबा मतुंग कोर्ट असिदा गरांग चथकी इलेक्शन पिटिशन असिगी हियरिंग दा कोर्ट असना वायल लाउथोखरे कोर्ट अदुना ओक्रम जोइना MLA कराम श्याम की मथक्ता थारकबा इलेक्शन पिटिशन कखिबगा इरोइनना MLA कराम श्याम नसो INC की कैंडिडेट ओ जोइ की मथक्ता थाबा रिक्रिमिनेशन पिटिशन अदुबुसु डिस्पोज तौरे हाइना ताकी निंगसिंग बयाय इंग्लिसगनी कुनगनी की जनवरी थादा मणिपुर की असेंबली कंस्टिट्युएंसी हुम्फू की मिखल पांगथोकनबगी मतम लाउथोखिबदुदगी चही अदुगी फेब्रुआरी की कुनगनी पांद मिखल पांगथोखिबदुदा लंगथबाल AC दा मिरेप मरीना लंबा तौनखी अपुनबा वोटर मसिंग लिसिंग कुनग तरुका चौंगा हुम्बुद्रा तरुकना बोट थादखिबा अदुगी मनुंगदा मार्च थागी तांग तरादा मिखल हाइदोखिबदा बीजेपी की मिरेप कराम श्यामना अपुनबा बोट मसिंग लिसिंग तरागा चनिपान तरागा मंगा फंखी नंगनाबा लंबा INC की मिरेप ओ जोइदगी बोट मसिंग लिसिंग निपानगा चात्रेट हुम्फुगनी थोई फंगदुना पुन्ना बोट मसिंग लिसिंग अनिगा यांखैगा हुमदोई कराम श्यामना हेना फंगलगा मिखल माई पाखिबनी सेनापति की नगा ताफौद ngarang numidang pung 8 खरा हेनबदा चावना
irang thokre miyam gi irang adu senapati gi oklong khul da leiba naga army gi camp ama army na question duna thamle haina social media da sandorak padigi miyamna irang adu horakhi bani hari miyam aduna sanapati dc office manakta leiba taraga taruk suba sam rifles ki camp ta thomjin ki miyam aduna outpost adu ki gate amadi fencing mai thaki mafam adu da leiba waiting shed amasu mai thaki khushauna raba miyam aduna sam rifles ki gari ama bathak makha onthoki asam rifles ki gypsy ama alto car amasu mai thaki hari asam rifles miyam adu lakshin naba hotnaba da tear gas amadi blank fire tauki hari asopan yawbagi paudi yawki de Teli singa mukna badagi matam khara lai gi thoram pangthok pangamdana leiraklaba khurai ahongpung laifam lenda ngasi masing yamlaba state police amadi central security force sing na ngaklaga nongma panbagi lai gi thoram mapung fana pangthokre 33 AD dagi leiraklaba chahi lising ani suraba state archaeology gi manung chana leiraba laifam lena sidangasi superintendent state archaeology na ayu angan badagi nungthil pung taruk fawba lai khoram bachangbagi ayaba pi badagi tongan tongan mafam sing dagi lakpa naha ahal kyana lai khuramba laknaki lai khuramba du da sarukya ki ba retired major yambem angamba mafam asida ipaipu singna thambiramba aruba laifam lena sida lai khurumba changbada kanamatana athingwa pifam thokte lai khurumba lakpada thokliba wathog asi dharma gi damak khetnaba natte dharma khudimak loine ikai khumna jai aikoi gi ipai pu singna thambiramba laifam len asibu su ikai khumna biu loinena miyamna su nongma panba khuding gi laifam len asida lai khurumba lakpiu haiki Imai pana kuramamba laini maiti ki laini akoi mayam ki laini lepa ki laini aduga akoi na si kuramada atai dharma ki amada akoi na respect tok jai da banate atai dharma su respect tok jai akoi ki laifam ki mafam chidi akoi ki pai pu ki lamni haiba ki damta akoi na masi akoi ki laifam hoina thambi wa haina kanna le jabani asina mi atai ki dharma atai da akoi na respect tok banate akoi dharma atai loina respect tok jai maiti mayam laaga kurambiu Maiti ki laini kurambiu nong pan ma khuding lakpiu aduga asigi history macha khara phajana irabu na khangi SDC da kari hai ki ba DC da kari hai ki ba secretary review na kari hai ki ba loina chumna record lebani niyam chumna tawbani akhoi ki history chummi adu icha ma am khangum thoi loina asi khanga nacha na chu jingdo mu hai ki dongni adna khoi si mafam chida nong pan khuding lakadongni lai khurma lakadongni Department of Computer Science, DM College of Science, and Manipuri University na sinduna World Youth Skill Day English ngani kunkataru ki thoram DM Science ki Central Hall da ngasi pangthokre Skills for a Share Future haiba theme da pangthokpa thoram aduda DM Science ki Principal Professor K.S. Birbal Computer Science Department ke HOD Yengkhom Sujata NIC Manipur Center Unit ki Scientist D. Wairopam Santi Sarkyaki Ozamo oina theory amasung practical tambiba khakta natana naha oiriba sing amadi innovators singbu skill amadi technology sizinaduna miyoiba amadi samaj ki thabak tohonbani punna thabak tominabagi khudam ama piraduna Durga Mohan Polemna technology sizinaduna Manipuri literature folklore cultural heritage ki archive ama semba matamda masina archive ama oina lehenbada natana malim gi miyam da khanghalli amasung research tawbasing da khudong chahali computer science the intelligence search system pibaga loinana cloud storage amasung secure oiba digital platform ama piba yai history department na puwari gi achum chumda lepangamgani language department na loan chakhol hanbada sahitya gi achumba singdu ngak senbagi thabak tawi asigumba digital file asina ekoi gi nat ki oiba achumba mayamadu tungi charol sorol singda khanghanbada mating pangani haina phungdokhi mahana makhata na skills sizinaduna career ama semgatpada natana khunai gi afaba thabak tawramba tungi yumbi amamam oiraknaba honagadabani haiki Bengali dagi Meitei English form cloud infrastructure amasung schedule of digital repositories semba asina chingba tawdi history department na masi chumi lali amasung puari ni wafunda lepang ngamgani language department na loan sakamba amasung site gi achumba do ngak simba tawdi masina discipline mayam se punna tumingaduna semba digital file asina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯁꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯡ Kangleipak Calendar Board na sinduna iningthau Maliyafam Palchagi anirak subaning sing thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda MLA Laurembam Rameshwar Maitei Kangleipak Calendar Board ki President Acharya Ahampajit Sairom Lainingthau Sanamahi Temple Board ki Member Secretary Sandam Gandaras Kangleipak Calendar Board ki Advisor Akham Langol Retired IAS Mangsatabam Hare Krishna Nachingba Athoiba Mithunglen Singwaina Sarukyaki Thoronga Mari Lenana Laikiraba Iningthau Maliyafam Palchagi photo da leisu katunam yamna ikai khumna bodki Kangleipak Calendar Board ki Secretary Soraisham Sanjitna Iningthau asna Kangleipak sigi watapada bapukai langai kya pukning loksing oiba kya Thambiram Banangasi ki Mirol na iningthau asigi mafam de kai khumna bod pagi thoramasi pangthokpani haiki Sebetulnya kita kita hiram kuli mata wata kai la kuning loksing oiba akoi mayam ama akoi choraga ai tare kai choraga aduma akoi ni wata mami aduna akoi hairiba hiram da masiga leiliba aduma wata pada hiram kya da akoi na manjil tharga aduma laiba asi mata aduma wata pada Thambiramliba adumba iningthau adu amada mafamda aikoi kai amani chabu thoromasi pangthokjabani Lainingthau Sanamahi Temple Board LSTV ki tongan tongan ba loisang singi thongmi singda piri ba thagi tolob hengat paga loinana Temple Board asna piba identity card ki matam chahi manga oiragani haina LSTV ki Member Secretary Sandam Gandaras na Temple Board asna leptana chatharakpa loisang tina mifam thasu mifam ki pangthoki ba kun ga taret suba thasu mifam da haikre tongan ba loisang singi thongmi kyana saru kyadana pangthoki ba mifam aduda Sandam Gandaras na makhatara duna hai Temple Board asna mafam asta miyam na matamda hena taru tanan ba ningthijaba mafam ama oina ba honari masigi manung chana chahi sigi lakliba langban tarpan nangna ba semka sakat pagi tabak kya paikhat pa hore masiga loina board sigi tongan ba loisang kya da thogdang kya puduna leiri ba thomi singda hojik piri ba thagi tolop mathang thadagi hengat na piragani loina na hana piram ba chahi ahum gi oiba identity card chahi asidagi hauna chahi manga gi oiragani haiki masida natana hojik leiri ba LSTB gi loisang tara sigi mathakta puya loisang Ama sagat pagi apambasu fongtoki masina lamdam masigi miyamda puyana piriba pautak wakhal loksing khanghanbada achobu mating oigani amadi hojik ki oina mafam asra loisang hangdriba lamkyagi loisang su hangbagi tangai fada wafam kya su fongtoki baga loinana ngasi pangthokliba thasu mifam asikhak natana sangkol mifam na chingba mifam singsu leptana pangthokpagi tangai fada blei haiki Aikoina thamagi manda pangthokkiba pangthokse khanjaruga mona punamasina se masira thaga koi khanajai adi nametri gu punara pangthagasu koi group da adi group na thapuru su masigi maruina koi haijaba thasuni pachina pagi sawe masira koi betorka khanjani Laima Khong da leba Indian Army singi mamang maktada kuki singna rally chatpagi namada kanto sabal da maitei singi yumai thaki babu Manipur imana condemn tawi haina media ko convener sorokhaibam Santi Kumar maitei na thadorakpa chirol aman hairi Indian Security Force singna kuki singbu khangna athingba mata yaudana lautuna ba man ba mong da maitei gi yum sing mai thaki bani India gi security singna khanghaude uhaude haibe yaroi karigumba India gi army singna kuki terrorist singbu mara leiba mioi singbu faraga miyam da sinaduna loge cherak pigadabani amasung haukiba army gi camp aduda Kamal Babu ko ba maitei amathiba khangdana ngasi fawba fangdri madudasu Indian Army singbu chenaramoi hainingai leite karigumba India gi security forces singna leimakhong army camp ta mathau ningthina tawdrabani na magi mayumda hankhro makhata na leibagi mathau tadre loinana Manipur gi state force na miyambu ngak shena belenga na thabak lokhat kadabani haina Manipur imana khanghalli Manipur da thu iba irang asi chahi mari changlakle
चिंगी मैतेई सिंगना तंपाकता आईडीपी ओइना लेबसी अथुबु मतमदा मसा मसागी डिस्ट्रिक्ट हलनगदबनी चिंद शांति हाइना लाउबनदी कानब फंगोई पालिब लेंगासना थबक ओइना ओंथोकपियो नत्रबदी आईडीपी की ओइना इहौ क्या लाकनी हाइबसी लेंगाकना खंजिनगदबनी अमसुंग बोट की मतमदा मणिपुर मियामबु लेंगासना बोट तंगावबगी मतमदु नत्रे मियामगी अवाबदी लेंगासना उबिदे हाइना मणिपुर इमाना लेंगाकता खंगहले हजि पाउगी मरथना तेम ब्रेमतंग लोमिनसी मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप Big announcement. Akas Manipur chapter gi tuition fee handak chahi gi oina 100% wife tawjiragani. Akupa marol gi damak makhada pijari ba telephone number asidagi khangwi ba yagani. Natraga aikoi gi campus office ta legbirak akupa marol khangwi ba yagani. Loinana experience leraba faculties singna class tawbusu hokre. Honglakliba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra. लिवर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule ब्रेक मतुंग द मयाम बम खन तराम नोक चरी मखाता पाउ पिजरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मीटिंग मखादा थाखिबा की होम पोथोक मरांग कायना पोथोक पंगमले हाइना फुनाल मरिंग खुलगी सेक्रेटरी थांगजे याइमना फोंदोरकली थांगजे याइमना मखा तारकपदा मयाई काबा चिंजाक सिजनब याउना ngausinaduna mata manghanbagi mahuta isana pamba pothok ama puthoknabagi maikaida मीटिंग चंगलबदी चिंजाक तसुमी पाल तांगलरोय वाखल सुनुंगाइगनी मणिपुर दा लेरिबा लौमी खुदिमंगने इसागी थबकता थवाई याउना होटनबदा इराई लाइना अवनबा मपुरक पंगमगनी हाइना फोंदोरकली आइना तौजेरी से तसेंगो मुकदी आइगे horticulture department na hauduk piramaga ngasi fauba aina si tawjar kusini horticulture gi director sadebata mahangna ai gi damakta mateng pangbi rakiba gi damakta media gi through da yamna ishor gi minda thagathabane aduga tungda lehoriba ai gi isinau sing sigumba ama tawge khaluragade akhoi phattaba lambi da habidi nisa pasa gi lambi da thadoga akhoi gi hingna gi dama lamphom da तांजगे हारगदी खत्तब थबोकसिंगसे थादोगा सिगुंबा खलतंग उरसु तौदरदी मपुंग फाना महै चाय हाइबसी मयांगी दमक्ता उच्चबंगमने नुंगाइबा हाइदी लौमी अमगी ओइरुबगी नुंगाइबा हाइसी महै चाब कंदा नुंगाइजबने अदु सी पालकपा मयामसी उरुरगा हाना वाखिबा सही लिसांग सेना वाखिबा आइना तौजरकपा नोंसादा सुरगा थमथा करिगे खांगा लाकपुदु मिनिट अमगी मनुंगदा काउथोकी हाइबसी मयामगी मफमदा हाइजनिंगबने ममांगी फीफा वर्ल्ड कप की रनर्स अप अमदी फीफा रैंकिंग द ख्वाइदगी मकोकता लेरिबा फ्रांस फीफा रैंकिंग की अनीसुबा स्पेन ना माइथिबा पीदुना चहीसिगी फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल चंक्रे मालेमगी लेबाक अहुम यूएसए मेक्सिको अमदी कनाडा ना युम्बु ओइदुना ममांग थागी तांग तरागा माथोइदगी लेबाक निफुगनि पाना ग्रुप तरागा निथोइ थोकना खाइदोक्तुना स्टेडियम तरागा माथोइदा चथरिबा फीफा वर्ल्ड कप की हौकिबा अहिंग नोंयाई मतुंग पुंग तरागा निथोइ मिनिट कुंथ्रा ताबदा डायलास स्टेडियम अर्लिंगटन दा सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच स्पेन ना फ्रांस पु गोल अनि सिनोदा माइथिबा पीदुना फाइनल चंखिबनी स्पेन की माई पाखिबगी गोल अनि दु एम ओयारजावल ना मैच की कुनगनी थोई सुपर मिनिट दा पेनाल्टी दा मदी पी पोरोना मैच की यांखैगनी 5 सुपर मिनिट दा चंकी अनि सुपर सेमीफाइनल मैच ngasi नोंयाई मतुंग पुंग तरागनी थोई मिनिट कुंथ्रा ताबदा एटलांटा स्टेडियम दा ममांगी वर्ल्ड कप की चैंपियन अमदी फीफा रैंकिंग अहुम सुबा अर्जेंटीना अमदी फीफा रैंकिंग मरी सुबा इंग्लैंड गा सानगनी हजुलसलपदा मरोइबा पाउ अमखन पिसरी Mahiroi Singkidamak BJP Lengang Chief Minister Scholarship Scheme for Civil Service Hyper Scheme Hongdokuna Budget ta crore aniga lakh marfu haptuna thamle haina CM Khemchan haikre Amadi veteran politician O join MLA Karam Shyam gi mathakta thaba election petition High Court of Manipur na kakre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISB ꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ